nimuze ese ngo bimeze bitera mwafunze imikandara neza se ngo turebe imbogo cyangwa ufunze gute nimufunge neza muze turebe hano imbogo nimufunge neza Jesus Ziri mala imagination. bitazoroha ariko nimuze tubanze dukora iyi nteruro but begin with shoes. John entered the church without shoes. Begin with the shoes. Shoes. Church is coming without shoes. Shoes were not entered when John entered church without shoes. Wow. Shoes entered John without. Begin with shoes. John entered in church. Begin with shoes. John entered in church. Why? No money. Shoes entered in church without John. Begin with shoes. With shoes, this question is not cooked well. Shoes entered church without John. Where? Church. mu byazengurutse ku mbuga nkoranyambaga reka tubihere kuri aba bakobwa barangije amasomo muri universite. Ntabwo ndi bumentioninge ikigo bigagaho kuko ntago batwishyuye, ariko izi foto z'aba bakobwa zarazengurutse. Uyu uri gukandagira ku bitabo, bamwe bakomeje kwandika kuri iyi foto ngo izi nizo nkandagira bitabo zavuzwe. Iyi foto kandi y'aba bakobwa bifotoje gutya, umwe yunamye inyuma y'undi nawe wunamye. Nabo ni bamwe muri abanyeshuri barangije muri iki cyumweru turi kurangiza. Ariko abantu bakomeje kwibaza ngo aba nibo bayobozi bahazaza, ese aba nibo bazavamo abaministre bahazaza? Abandi bati nuko dukomeza kumirwa. They are suffering from cognitive dissonance. In normal English, that is mental diarrhea. They deserve what you call mental rejuvenation. Ibyo mbonyeho ndumiwe, ayi Imana yanje waravuze ngo abantu bazatangara. John Bosco Kabera kandi yigishije abantu kwambuka umuhanda. Abanyamaguru turagira ngo tubabwire yuko mwambuka umuhanda ahabugenewe kandi wambuke wihuta gutya. Ariko bya bindi byanyu byo kugenda abamotari batajya bagenda buhoro tuzabahana kugeza igihe moto izagera kuri zebra crossing ubwayo ikanga kwaka. We urambukute uracaye barakwambutsa bucora byaracitse ni isasu ryo muntu. Dije Bria ngo wagiye nagiye guseba kwa Minyoni nsanga umwigisha arimo arigisha umugore muremure w'igikara sinamwibagirwa n'umugeyo namusangayo abaravuze ngo haleluya ngumva ngo turashima Imana ariko ngo hano twese Imana ngo yaduhaye amamodoka ngo amazu meza ngo twese ngo tugenda mu mamodoka meza ngo no mu mazu meza ngo icyo gihe harayemeje kwinjira umukecuru aje nyine n'umuryango we baberekeza kwicara hirya ndavuga ariko kuba umuntu yahagarara imbere y'itorero ryose agashimira Imana. Oya ntabwo yashimiraga Imana, yarigishaga ngo twese ngo murabona ngo hari icyo mbaye ngo dufite amamodoka meza ngo tuba mu mazu meza ngo tubayeho ibintu ngewe byarangerageje umuntu uraha kuko icyo gihe njyayo Minyoni iragutse aravuga ngo abantu bamaze iminsi baburana ngo Imana yanyeretse abantu hano bafite inzara abagore 10 ngira ngo yabahaye 100 ndavuga se nkuriya mugore wahagurutse akigisha mu ijambo ry'Imana ngo twese ngo tumeze neza. Iki gisho kirimo ngo niki ese umuntu waburaye ese oya cyo ufite ishaza izina ry'Imana ngo utashaje barishaza n'ifite Imana impane. Nge natekereje ngo umuntu uri mu rusengero waburaye wajaje wenda avuga ati Imana reka njya kugusenga uyu munsi ndarya agakubitana no mugore w'igishongore ngo tumeze neza ngo tufite amamodoka meza haleluya tugenda turyama mu mazu meza turarya byarangerageje. Nyamara kubona iyi video wa DJ Brian negejeje kuri Pasiteri Minyoni
nyiri ruriya rusengero. Hanyuma Mignone yaje kumusubiza aya magambo uri kuyasoma. Hasi yaranditse ngo abo gufashwa bafashwe ariko n'abashima Imana ntibaterwa amabuye. Aha yasubizaga nde DJ Brian kuri biri yavuze ngo hari umuntu ngo wirase ngo ngashima. Hanyuma Pastor Mignone yakomeje avuga ati abantu bashaka ko duceceka iby'Imana yakoze kugira ngo bigende gute. Imana iracyakora ibitangaza. Haba kubakirira ntibikwiye gutera ipfunwe ab'Imana yahojeje amarira. Nizere ko DJ Brian arimo kureba imbogo ibibazo yagize ku rusengero rwa Mignone abisubijwe muri iki kiganiro nubwo cyitwa imbogo ariko habamo n'ibisubizo. Gutabarwa ko uzatabarwa n'ikibazo kigiye ntutinye, gutabarwa ko uzatabarwa. Reka tugaruke ariko tunaseka. Umusaza Kanyombya agira atya yambara ikanzu, ariko se Kanyo aya mabuno we yakuye hehera? Ubuse yandi bateraho cyangwa ni yandi bambara? Ni muberwe bakobwa ayari yawe ko antwaye umutima, ayari yawe ko antwaye umutima, ukantwaye umutima. Limoni paranku. God have mercy upon us. None se isa ni yubo miliyoni 12 ntiwazitanga ngo sheri wawe abagisha ikibuno kibe kinini? Oya umuntu yaravuze ngo aho kugira ngo ube imbwa ibihe byose waba umugabo umunsi gumwe Korombya ugira na nubu nje nanayisubizayo sengeye kwinyagiriwe ukagira iki kayihenera nkavuga mfura we ntugo. Ariko gutera ubuse niki nuko nguko se Bemana wezi nkwakuze karabe na none gira ubugiri n'ubugingo urabuhorane imisozi n'abagarago yego kandi guterana ubuse koko ndagerageza kagira inka ndayikugize Bemana we karabe na none nkwibariza kandi se nabonye mwazanye n'abakambwe iwanyu se muracyarya imbwa nka kera? Amba naguhereyeho iyo mba ndye mbwa. Ego komana yanjye. ubukwe bwubahwe. Muri ubu bukwe rero abangaba ngo ikitwa isuka ntacyo bashaka. Narafashe inkoni ndagiye. Isuka rwose kuye mu maboko meza ntabwo nabihakanye. Muyakire. Sinabihakanye. Muyakire. Ntabwo nakira isuka. Isuka tuzajya tuyikenera. Oya nusubiza ku isuka reka. Brother, it's before. Only one more time. You are the man or the sister. Aho ndebera ubu bukwe. Saza hano rwose agiye kubapfundurira champagne. Limoni paranku. Hanyuma se ubu ngubu. Limoni paranku. Kwako natokaje hadi bububu umepitiliza we taratibu naniliza tulivuruge faranga chimeneza kunengua kwangu. Twihuse reka dute tugera no kubarasha imbogo. Uyu munsi imbogo z'uyu munsi we. Imbogo z'uyu munsi huzuyemo imbogo za Radio TV 10 Rwanda. Nimwigire hino duseke. Ubusizi imbogo turazihera. Reka duhere kuri imbogo yo mu makuru kuri TV 10. Ni muri scrolls hasi. Ya makuru abazenguruka. Usome neza hari abaranditse ngo President Kagame na madamu we bitabiriye ubujikwe. Soma neza baranditse ngo ubujikwe bw'igikomangoma cya none se Veda hano hari mu makuru buriya mwanditse ngo iki? Aho kwandika ubukwe mwanditse ngo iki? Mwanditse ubujikwe. Iriya jase mwongeyemo buriya yari mazemo iki? Mwarayirashe mwebwe bo mu makuru. Yewe Veda we.
imboga ikurikiyeho kandi niyo Radio TV 10 mu kiganiro cyitwa Zinduka. Baragiye barandika titre bati business zitagira ubwiherero bw'abaritiye. Iyi mboga ntiyagarukiye aho, ahubwo barakomeje bati na Kiziya yatangiye kwishyuza abakristo. Yewe we, mu kiganiro Zinduka Oswakimu na Papa Kibizu, ibi ni Jimmy wabyanditse. Yewe we, baranditse bati business zitagira ubwiherero bw'abaritiye. Barongera bati na Kiziya cyangwa na Kiziya yatangiye kwishyuza abakristo. Mwashatse kwandika ubwiherero bw'abakiriya maze mwiyandikira ubw'abaritiye. Murongera mushaka kwandika na Kiliziya maze muraza muriyandikira muti na Kiziya. Yuhu. Radio TV 10 sengarukiyeho. Hari indi mbogo kuri Twitter. Iyo mwayimpaye muri benshi we abakuzi b'iki kiganiro. Radio TV 10 kuri Twitter bagiye barandika bati umuhanzi Okama n'umukunzi we bari mu byishimo bidasanzwe nyuma yo kwibaruka imfura yabo y'umugungu. Radio TV 10 kuri Twitter Mugabe we. Yewe Mugabe wanditse ngo iki? Y'umugungu. Wala se umwana w'umugungu cyangwa n'umuhungu. Ubu ntimwayirashe. Imbogo ikurikiyeho ni imbogo ya Julius Chita kuri Instagram. Yagiyeho maze arandika ati umugore ibitamubayeho birakomeye. None se Chita aho ashatse kwandika ngo uyu mugore ibyamubayeho birakomeye, maze hari kujya ya kugihekane bya ushyiraho ta kigihekano. Chita wavumbuye kigihekane nikibaho. Ubuse wasoma gute? Gihekane wagisoma gutera ntago kibaho. Chita magic we nako Chita Julius we warayirashe nawe. Imboga ikurikiyeho ni imbogo ya company yitwa Misike yandi ishyuza abantu parking. Aho muparika murahazi. Abaparika ubwo murabyumva. Dayo uyu muntu rwose baramwishyuje. Murabona ukuntu yitwa uramuntu, ariko baravuze ngo imodoka ifite plaque iriya ishyizwe muri parking ya BPR Gikomudo. None se Gikondo ni kuri abandika Misike we. Iyi company mwega mutunze imodoka murayizi, ariko ukuntu banditse Gikondo nimuze mumfashe kubisoma ntibibaho ngo ni gikira gikinimodo. musigaye muturusha bino bintu ntago tuzabasha kubisoma. Bega imbogo. Yewe company Misike we. Mwarayimenaguye, mwarayirashe. Reka tugere ku mbogo zo mu buryo bw'amashusho. Gender yawe ni iyihe? Gender female. Umuntu ashatse kumbwira ngo ndi maso mu cyongereza amubwira gute? Ndi maso. Ntavuga nyine ngo mube maso. Ndakubashije? Mu cyongereza wavuga gute ngo ndi maso? Ndi maso. Bavuga ngo dimaje. Iri tangazo se ryo. Iri ni tangazo abitegura ko bakorera impushya zo gutwara amamodoka bamaye ngo mashyikirize. Nyuma y'iminsi nka 45 basuragurira iwabo biteguye yuko bazakora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga nk'umwaka wa 2025. Bagiye kumva bumva ngo pi bakiri itangazo kuva ku irembo ribabwira yuko bazabikora nk'ejo mu gitondo. Imyiteguro yabo yari hafi ya ntayo. Abanyeshuri cyungo cyabarenze bari kwibaza abantu bazakura akayabo ko kwishyura biriya bizamini nabyo byishyura umugabo bigasiba undi. Bavuga yuko nubwo baba bari gucuruza urumogi batabona amafaranga yo kuba batanze ngo bishyure ikizamini kabone n'Imana zabeshatu. Abarimu bigisha ibinyabiziga ku mihanda amabondo yabatukuranye. Urahengereza gutya mu nda y'umwarimu ukabonamo akaguru ka rusake. Mbese bariye ubu bayibereye mu mukwabu wo kuvuga ngo umunyeshuri ushaka yiga cyangwa bireke. Ikibazo cya perime hano kuba ubutaka gikomeje kuba ikibazo. Kubona umuntu ufite perime nyarwanda itari inkongomani bigiye gusa nko kubona
aperi yatwaye Champions League. aba bazunguzayi bakujeho nka gutyo wabigenza ute wabikora nk'uko uyu musore abigenza baje kumuzunguzaho inyama bari kuzimutambika ku ngufu nawe ari kuzishyira Get out. Aujourd'hui aussi, c'est un... Get out. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. Get out. Nanange asanze mama we barimo kumutereta abagore mukuze muteretwa ko mutorohewe What's going on with? I've been suspecting you and this cockroach for a minute now. No, JL, no, I wanted to introduce you. But good thing you're here. I'm sorry. What's going on here? This is my baby girl. Baby, now I china away. What did she? Son, you see, this is the orphan I told you about. And which orphan? This cockroach has a dad. What are you doing with my mom, you fool? I think you're my boy. Wait, I want to get you... Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. How am I having fun? ariko kandi ujye ubanza unashishoze reka nasubikira ahangaha izi mboko tuzasubira ubutaha nitwa Eskafifi komeza nacyo kumbuga nkoranyambaga ciao ciao Wachi mukole ibintu namwe wachi Hey! Jesus!